ase omuremi oyomo abeteka gusiria obugima bwaye nabande babire gutigirwa chingoma magedit koria Jumatano eikeyega ase tundubari yechaya mabundu yotoka se wodi ya bugichora mebunge ya West Mugrango ne magega ya barabogo tumwa negari eyego sombe chae ase factory ya Yanchore yontonanya nabo kyabetege koreta obororo bonene ase abarimi niga barimi abo babeta bakomochia omontereba bwegari yo asogo chiako imukie chae chinga kichabo tukokoirera egekoreki gokorekana kwene kiegekorekio no mokomanda we sub county ya Nyamira South Isaac Sang uyote babuna nonya naboni go montereba atemete gutamahiri gotori bugima bwaye kurende akabaka gusaganwa nabaremi korwase etundubari yo ya mabundu na korengana n'umunyakirogo ase factory ya Gianchore Thomas Nyandieka niga enekire buna nigo barabe bagutwara egekara n'ababwatanya ase factory yo abori tkoria ankyo eriyo kogayana enganiyo Rituke rya Jumatano otwarenge tundubari gakuru mapema wansira saa 3 abantu basokorete chae egari gacha gocha saa 2 almost na 45 ekaro ya jicha asenge njabali mikonya babere impatient egari ko yatene na sego tene na botambe bagabali makalina igoro kurusi chibuni akakiro muntu gari kwirwanirira bono rova sadania montera bolire bagari gutige gari abarwa abali barwanirira chibuni ryo kabagende era kaimuka nanda kaimukie gari akaimukine chinguru sana gakwimukine chinguru na yanyare kanete umusubati oyo egatoko soirio kogoro komase gari mugure inse ntoma tinga kiya mutuomete na abande babere amagore karo gari yachire guchibosia ari na tukonyora paka na baruga amagoro gakoreteki igabutogete astwa mukarani umuntu orusiri bukomya wene da gukonyera abana baye oikarani abekeru chikiro chine chiagara tanyanja amakarara lakini rene tali mangana. Dereva alijaribu kutorosha gari ambaye walikuwa wanafahamiwa na wakulima wale ambao walikuwa wamekasirika kwa sababu ya kila wakati huyu driver anashukiwa ya kwamba huwa anachelewa. Wale wakulima ambao walikuwa katika ile buying center, tunasema pole kwa familia ambayo waliadharika. Tunaomba ya kwamba watu wakae chini waelewane, si maneno ya vita, kwa sababu kama ingekuwa na ile ufahamisi ambaye walijaribu kufahamia huyo driver na ile gari, labda maafa kama hiyo ingetokea.